INP Mizo channel clear tu te in zain chibai le vek ule voin hi April ni som ni le pahni ania Myanmaram chung chanchin kal zel kan clear ho le don nia ama sain kan channel min hlut sak tu te in za chunga kan Lama news thata ka kan ti chua zel theinan h te po kha lo en ve thin bokula athang chu kan som na min ngai thak saka comment Lama news min ti changtlun sak kan hmuwa kan lom leni kan video masa akhan rengun le khopui lian thang thanga blue shot campaign an nei ti kan soi zoya ke mani tak point he blue shot campaign omzia tak hi kan lo zir chiang man mi lova kan hret chia lo ti kan soi kha tuna chuan thilom zia chiang devin kan hret heita tlemin kanan soi fiat non le lokange han tawadi uwintin anti hi National League for Democracy NLD an khai pate zingami ania le khaziak thiam takani sipai thu nei na adaw dala wangin sangkhat chakwa somret le pako kum khan sipai council chuan manin zel an lo tang tir to a man kum lok sang ni le pariat kum September thla khan a chuak le chawani Myanmaram chunga zel re ompol taka soi in sin zela kum som ni deu tho huna mangralani chu zel atangin chuak tak mahse ama anga chuak mai theri lo zel tang an latam em maya chung mi te an chua ve ngei theinan a zel tan pui te hi chuak ve ngei se du ti lantir nan zel banga zut laya akor hak ang korrong pol chau chu ni tinin a hatamaya a thi ni sang ni le som pali April ni som ni le pakhat nimin ang thleng khan zel tang te kor hak ang korrong pol chau a hangar ngar tamai ni ti chuan he hantawati uwintinan campaign chikhatalo nei zeltang te chua zelen ani ngei theinana korrong pol chau ha alo campaign ve ngar kha nimin athi chamkum sarina alo thlen khan Myanmaram chunga thalai tam tak chuan sipai council thunei na wanga zeltang te pol campaign be na man ru ata na mangin nimin khan blue shot campaign an nei ta chiamani uwintin hi politics awanga zel bangjut rei ber nia hriatani blue shot campaign huai hot tu te zingami ko zia luin chuan uwintin minga blue shot campaign hi kumdanga po anti thin thu asoya kumina ero sipai council thil ti dan diklo taka wangin mipui tam takin campaign hi an zom ve ni ati Sakain region mongyo khopuya chuan nimin khan kan soitak ku wimo nai na chua le ngei theinan he blue shot campaign hen lo mangve bok AAPP laminan soidan chuan February ni khat sipai council in thunei na pong la ka tanga nimin April ni som ni le pakhat thleng khan ni som riat chungin demonstration an siama wanga man tok mi sang thum za thum chuang anom to a arrest warrant an chu awanga man hlawa mun hima biru mek hi sang chuang anom to bok yin ma pin lam hi Boruak ka so sang view mai nimin pia April ni som ni zan khan civil mi tele sipai te in kapa kha in ka na khan civil lam mi som chuang an thi ni in a hmuna om pakhat chuan BBC palaya ril ruang hi an va hlom hal mai ngam lova nimin thleng khan ruang an la zong zelani an lainat om hle sakain khopuya chuan nimin April ni som ni pakhat tlai lama khan sipai council do dalin kongan zo a hetia kongan zo lai hian sipai council lam hi lokalin kong zo hian ti dara Sakain Technological University zirlai lo nito kumu hing chole midang pakhat an vua an manbok ni in kong zo tilve pakhat chuan soi Sakain khopui mi puite po hian fak om khop mai ni tin mai hian ti dan rangin demonstration hi an nei thei reng mai ani galemeu khopuya po nimin khan CDM mingin kongan zo le a kong zo ni som sari le palina ani to sipai terrorist tenan kap an man abikin CDM siam te phei chu an din mona der thong lea CDM tam tak chu pon chuak ngam manglova mahse kalimeu khopuya hi chuan pon chua lo chu soilo CDM mingin kongan zo ngam ngata an fak om hleni kan hriat ang khan sipai terrorist te ne in epin boina na sa taka chuak to ni kha thihna le mang an na in thla azar a khu bo mai thailo turin CDM mingin kongan zo le ngata mundanga chuan thalai deuh hliran nia kalimeu khopuya ero thalai te mai nilovin nu le pa kum upa deuh chenin kong zo in an chuaka
anin pek na hi aro pui hle ni nimin April ni som ni le pakhat tlaidar nga vel khan kalemiu khopui niong pin ta venglal u zadu lian padu tia an kau thin chu sipai terrorist ten motor pariat lai nen ama in an man ni in RFA chuan tukin khan soya zadu lian hi venglal te zinga CDM lama telve chung ko member palin nei ani mania kan puan tak mongyo demonstration na an ho tu pa akhai pa te zinga tel ko weimo nain an man na hi cholkar khat atlingta ton thleng hian biak po thei alani loti ukil umuzo chona soi ko weimo nain hi sipai council lammi that tu le ramti boy tu case an ortirani nimin April ni som ni pakhat khan ko weimo nain ang boka case an ortir mi som li zet chu an chung thu ngai tu sak an nia aniero amel mu tura la om lo chewani April ni som panga khan bike demonstration nei tura akal chuak tur chu sipai lamin motorin an suwa an man ngalani an man atangin cholkar khat anita a tun thlengin khoya ngian da ti le a chanchin dang engma riat theiani tak lo awangin a chung te pu an oma nom to lo view wani Moon State billion khopuya nizan April ni som ni pakhat zandar sari vel khan oil phur motor pathum chu sipai terrorist lamhen an kaf vele ringot mai boka driver pahni chuan tlang thei rama pakhatero an kap lumani Moon State billion le tathung khopuya sipai terrorist te hi an rong view mai ni in a hmuna omte chuan an soya sipai kem le police kem mazona lir theile mi hringkal vel mai an pong ka le ta thina civil mi thi le hliaman om le thin ni in khitit media chuan soi voin April ni som ni le pahni po hian Myanmaram chu mun rang Mandalay Mahaong mi lama te Mandalay Yadanapung University student kongzo ho te Mikrila khopuya te Kachin State lam Namtri khopui Phakan Township Saintong lama te Takhaman le Hongpa lama te Emia Taya lama te Tanin Tari Region Dawei Township Kan Pau lama te Moon State Capital Molamian khopuya te Kaya State Demosu khopuya te Sian State Hupun khopuya te Mandalay Region Minchian khopuya te le khopui ranga demonstration an nei le hlom kalemiu khopui pon duailo thi le hliam om teu to ma se nimin lamte khan kan soi ang khan CDM mingin kong anzoa voina po kong anzo le tho sipai terrorist lam hi kong puidung mai po du tok lovin veng kher tina man tur zongin an wak na sa hle ni in a hmuna omte chon an soi kalemiu khopuya hian demonstration awanga man tok mi som ni le panga chuangan om to nia soyani Chin State IO theitur le Chin mi te zong huap zo theitur politics lama Chin mi te hlom khata hruai khom tuatan ti in Chin mi ram chung le ram pona om pol rang te chuan soiho na an nei nuwa interim Chin National Consultative Council ICNCC anti chu sarkara boilai lok chunga Chin mi te op tuatan April ni som pathum khan din felani ti RFA Chin program chuan tukin April ni som ni pani khan asoi he ICNCC chunga hian CNF te Committee Representing Chin State Lodo CRCH tele CDM thopatan pui tu pol rang antelani ICNCC hi tuna CRPH noe sarkar thar NUG ya Chin State I oding tura pol dinani ti soyani boka Relotea Chin State Interim Government siam tu tura duanani ti an soibok hetia ICNCC alo din baka pol thar pakhat Chin mi te pol din a omboka hei chu sarkar na lam ai ma in nam sipai lam rong akai de uzokani Myanmaram chunga sipai council terrorist te dau tu turatan Falam Township huam chung le Chin State pon lama om kale le Kabo Valley anti mai kainin kol phai kan ti de umai thlona Chin mi omte le Khawvel mun ranga Chin mi te chuan pol pakhat Chin National Organization CNO chu April ni som pathum khan an lo din ve boka he pol thar CNO noya hian nam sipai Chin National Defense Force CNDF ti andin thar ngal nia soyani bok chu CNO CNDF chuan thu chua an siam ngala
an thu chua chuan National Unity Government telin tlangram mun ranga Democratic Force tenena tang hovin Federal Democracy alo omthei ngei nan sipai terrorist te an do tlang don ti an soyani ti hian chin mi te ming choya nam sipai din hi chili la ya omta ni na lang kan riat thei china Chin National Front CNF CNA kan ti te Zomi Revolution Organization ZRA kan ti te Kuki National Organization le tuna kan an soita Chin National Organization CNO CNDF te hi Chin mi ten nam sipai kan nei te an ni mai ome heng nam sipai te hi om muna soi sel chiam lovin an chaka ram le nam ta na an na an hlen thei na na lo fui le lo ti chak hi mi pui te na ni ti renon le ila an ta na engma seng ve der silo zan khat po ram ta na thau thak tur ve lo te hi chuan lo tong podem chiam lo photila chu chu om huna ram le nam ta na kan ti thei ani ve mai ome Nimin Pialam Khan Sakain Region Yinma Pin Township lam hi an boi hle maya sipai terrorist lam hian civil mi som chuang an kap hlum to a sipai terrorist lam po thi le hliam anom ve tu tho tura ngaila voin lama po khan Yinma Pin Township chunga ka pain khua om sipai te chuan khomi puite nan silai za som nga velemo an hlan chuan khua atangin kan chua kang antia mahse tun thleng hi chuan silai pe kan tumri lo hle kapain kho pakhatin news palai pakhat ne na soidan chuan sipai te hian drone mangin min en thla a silai zathum vel khua hian ominan hretlata chung zinga aza ve vel za som ngai mo vel an hlan chuan khua atanga chua san min tiama kan pui thiam hnen an ngen tlut mai ni ma se silai hlan hi kan tum lo han hlan ta chi la press conference emo an siamanga an lam tang to anga te min soi mai mayanga Khawvel an bum le du mayang an obbe na ta chuak theilovin rei tak kan om le ang ati ka pain khobula hian ni thumlai sipayan omta a kum som pariat atanga somnga inkar mi pa to phot chu kho chunga lu an phal lova an ran chom na tur ran cholak vel tak ngel po a boi thak ta hle ni in an soi heng lai vela khuwa te hi an tlan chenul to ne soi ni bok Mandalay demonstration na an how to pa ber Dr. Teza San hi sipai council lam hian an zong na sa hlea an aman theyemo a om na hriemo inom chuan noi za kan peng chiu ti hialin sipai council lam in an ti kan ti kha noi za hi Myanmar poisa ni ti hremai mai la Indian rupee chuan noi nga chhovel ani mai ome mani lam khan sipai terrorist te chuan a in an dap na sa hlea abung ruwa engemo an la hial bokani Dr. Teza San chuan tuna sipai council dodal na Spring Revolution chungchanga ti hian mipui fui na neya keini mipui lam ril ru hi bu pol kang ang maya al hluaya re le ngal mai ang chi ani lo ti chu ni somret chung zet demonstration na kalmo mo mai hian ati fia view ome kan bei chun zom zel bokang ati mipui te bei sei Federal Democracy ram tha alo om theinan thil thaber kan bei sayanga thil cheber lo thleng theitan kanin buat sai bok turaniang ati boka marathon in tlan siak na ang maya kong thui ani theya wangin ril ruhnget tak kan putpo tul rengang ati bok hatiang vel hian Mandalay khopuya chuan sipai council chuan man tur list zanga chuang a chua bel le a tan in hi ala to tok lo emoni man tur list hi adu za ta ti chuak maya ang hle mai heng man tur list a chua te zinga hian municipal committee member hlui information technology lama mithiam tak ni bok u yemiat tu te puet lar tak mai thun tui eng te maha ong mi lama tanga mpian thlantlin kuzozo ong le motor zuar tu ti vel online lama milar tak tak an tel trivani hengan mi man du te hi an ming le thalak nen kong sira an tar thlia thua maya social media lama adar chak le khop mai Mandalay region muku khopuya hian nimin tlai dar li vel khan Buddhist puithiam pakhat an lo man le to boka mandeva puithiam an man po April ni kuwa khana chung thu an rel saka kum thum chung zel bangan zu tir don ani sipai council hian civil mi te an tha hi zasari chuang an nita a mongla demonstration an ho tu pa ko we mo na intelin mian man hi sang thum le zathum chuang an ni to boka hetia an mani kol nam te nge yin sipai kutan an tuar tamai hi
tlangram ethnic mi te zinga thuziak thiam tak pakhat chuan ator puina le hnemna thu social media ti hian a ziaka a hluina ril hle ni na langa kan tarlan sak ve kherange hetia sipai nun rong tak tak ten dan le hrai engma soitur om silova anti du da chewa an kap chewa an man le ringut mai cheu hi kan hria thiam pui chewin kan tor pui tak zet chewani keini tlangram lama phei chuan hetiang kan tor na hi kum som nga chuang anita atia in kalzel na tur kong hi a har sai na bum bo poni theye pangpar moi taka hual vel kong chuni lo ngei maya dik tak chuan kan tlang mi nam then khat te hi chuan he kong hi kum som sari chung te meu chel takin tun tum Myanmar boina kalzela tunlai hian sipai council lam hian thalai chak deu kumla upalem lo lam hi anman du deu bi ka angkhop maya kan channel clear tu abikin Myanmar ma omte in lo film khur thiam theinan tle min kanan soi zaw hretange mani April ni som pakozan khan rengun khopuya suipita township thalai mi pariat chu mayan vom tia diglo takapu in sipai terrorist lam hian an man to a federal army zinga thalai intel ti in thalai lam hi an man deu nual ne soyani bok khamini April ni som pakua vek khan in sein lama po thalai mi som pali an lo man ve boka tin nyong u lama po khamini thau khan thalai mi som pani man an nele bokani sipai council lam hian kum upalam aiin thalai lam hi an check du deu big bok nena langa an kalvel mai po an mobile le thil dang enge mo check-in thuan zota atopa an man le tamai thina ni ber mandalay region huam chunga phei chuan an motor te thlengin an dap sak vek chang oma an smartphone an check boka thalai te phei chu ta tu an nei lo chenin an kor phel tirin an check thin ne soini bok ong san su chi lem le NLD lam kai noi ta tu an nei lo te tunlaya spring revolution ne na inzom ta tu an chuem ti mai te an zonga mai kan an ti takna a an thik thu hi chiat ve em awangin heng te hi mi man nan an mang zelani mandalay lam chau po ni lovin rengun khopuya chian eta san lama po kum som pariat tanga som thumin kar an chek uluk zual hle ni in a hmuna om ming tarlan lo chuan RFA palai te hril bok April ni som pasaria po khan ramri lama sipai nun chanjir nia an soi rengun atanga paku lama ho thalai mi som an lo man to bok tin hemini April ni som pasari ve khan rengun khopui yankin township an administrative office bom voithum puaka sipai terrorist lam mi pakhata thia midang pathumin hliam an tur boka khami tumpu khan sipai terrorist lam chuan thalai hlir mi somthum an lo man to boka tun thleng hian sipai terrorist ho hian an mani beilet turin federal army arukin andin chhomek nia anrin hlel tlatawangin thalai lam hian man du bi khleni NUG lampo hian ma an lamek zela kan soito ang khan federal army handin ngal rum lo devin civil miten ma ni inveina an nei theinan civil defense force lam hi remfel masak phot tulan lo ti ve bok nen thalai te an film khurangai zual ngei don ne na lang NUG po hian CDM lama om turin sipai te chu asom vereng boka nimen pia April ni som ni po khan sipai officer pakhat chuan CDM azom to a sipai lam chanchin tlang pui chu kan video masa kan soito kha Myanmar ram chung census na nung ber anga kha chuan aram mipui hi Maktaduai somnga le pakhat chuang khret ania heng jing hen kum som pariat atanga som thumin Khawvel thalai rual hi Maktaduai som chuang an om nia soyani heng jinga mun lia thena mun khat tale mo hian civil defense force hi hanzom sela chu ringot po Maktaduai ni chuang an lo nianga sipai terrorist lamtan po tlangram ethnic sipai te bei pa han bei zeu an huphur om view ta veng CRPH hmalakna kalzela NUG sarkar tharin federal democracy lam a hoita chu Britain ram ASEAN lam IO2 minister Nigel Adams chuan a welcome to a soini in Britain embassy lam chuan an soi hei hi NUG in international relations department how tuata na aruat Dr. Sasale Nigel Adams te inkom nara ni om takin atar lang bok ti hian NUG sarkar thar pompui tu hi ramli ram nga velan om ta ni hi
Britain po hi tran la pol tak ani ti kan riat kha sipai council lam company le an sumnar dang lo hrek masatu zinga mi ani President Joe Biden khan February ni som khan Myanmar sipai council roi tu te sanction tur thu alo chua kha ania khamini tang khan commander in chief general min ong line le alam tang mi som te anan sanction tran phota chumi nuwa upain limited le Myanmar Economic Corporation chumi zo a lunglu zorna lam Myanmar James Enterprise ti in ata tolte te in a sanction chauta zela heng te hi ala du tok talo chiwa nimin April ni som ni pakhat khan rek na dang asiam bel le a Myanmar sarkar in ram dang atanga sumalak lu na kipui berzinga pakhat ram chunga thing thami tlor tele thing uk perek thar poina ne mai lo khopa sak kumtin rampo na thon chuak hiu tu Myanmar Timber Enterprise chu ahan sanction bel le ta ti Foreign Department noya Office of Foreign Assets Control chuan soya heiba ka Myanmar Peer Enterprise anti tuikep zor na bupui po sanction telbok nimina hrek na an siam bel chungchang Foreign Department lamin an soidan chuan hetianga sipai council sumlu kan ti top chhozel hi diglo ta ka thu nei na chu sak tu sipai council le an lam tang mi malte kan tin zone bi kani ti hi lo hrenge ro se ti kan du wanga ni antiani chuba ka thu nei na pongla ka wanga lungoi the reng lo mi pui lama an din tlat thu te sipai terrorist ten an thil ti dan ban san to se an du thu te le sipai council hian democracy kongzo pui ngei sen du thu te antar lang bok he sanction thar dan an siamang hi chuan US ram chung emo US khole Twitter rengin heng Myanmar Department pahni te hne na tanga hlok na an chan zong hi a kho khir vekanga hlok na an lo nei zat engkim chip chiar tokin OFAC office lama report an perfect turani tini US le Myanmar ram pahni te hian insum don ton na thuthlung Trade and Investment Framework Agreement tifa anti mai chu sang ni le som pathum khanan lo nei to boka mahse hei po hi an chu chat le ti mani march ni som ni pakwa khan US Foreign Department chuan an soi to bokani kan riat theu angin ASEAN ram roi tu te meeting Myanmar chungchang anin mu khom hun tura nai tuala minong hlaina akal le kal lo tur po chiang lo le tual ani hi he ASEAN meeting hi Jakarta khopuya nei tur tinia minong hlaina telve don ne thu than vele ta ka wangin Indonesian mipui te chu zakin an kimki deu choi mai ani oma Indonesian Commission for Missing Persons and Victims of Violence anti group page an sarkaran dem hle thuan soya an group how to fatia maulidian ti page mipui teril ru herengin ti hian an group ngai dan asoyani tuna Myanmaram chunga thil kheng thu nei na ponglak thu le human rights violation te hi Khawvel in na satakin an dem ron lui mai ani a chuti lion Myanmar sipai council te an thlop ang mai ani Indonesia sarkar tan po za thak takani ringot mai ati Indonesia sarkar hian mankum sang ni le som panga apo khan hetiang hi alo ti to ati bok sang ni le som panga khan Islam ram in sui khom pol IOC meeting a oma Indonesia hian alo mi khwal to a khang lai vel khan Sudan rama boi hle ni an president Omar al-Bashir chuan tuna min online ang deuh hian ram thuni na alo pum mom ve to a human rights an lo pal zut ve na sa hle ni nan soi nimin lama po khan Jakarta khopui mipui te chuan Myanmar sipai council dem na kongzo an nei vut mai boka heti chunga min online alakal ta ram ani chuan azak theilo hle ti na nyang chu phot maya nimin lama kha chuan general zomin thun chuan he ASEAN meeting a hian minong hnai na kal tur thu kha a soi ngei mai khania hetia an mani Indonesia ram mi te ngei nan du lo hi thil mak phei chu ni lem lo Myanmar ram chungchang ngai tu tur ni sia minong hnai nan som ve tlat chu ASEAN hian an thu sut le vat turin Human Rights Watch lampoin an lo nor na sa hle pokani ani po hian minong hnai an som chuan democracy dan ang taka an thlantin mipui sarkar thu nei na tharum manga saktu sipai council hi ASEAN hian an pompui ti na ni don sin an lo ti ve boka ASEAN roi tu te po an buai deuh lok don ani hi akara ni khatvel hun an la neya
patling chuan a thu chu thatok lo ne hriat chuan a suit le mai turani ti thu fing toya om khamo Myanmar chungchanga hian Nippon Foundation hi an ngoi rengmaya hetia thom wang engman nei lo ta ka chuan Japan rama om Myanmar mi te chuan he foundation chairman ma hian an lung oi lo na an volunteer vele bok Nippon Foundation chairman Mr Sasakawa chu voin April ni som ni le patni Myanmar sana dar Khawvel khana omna Japan ram Tokyo khopuya Nippon Foundation office tuala an vakal chil ngat maya an lung oi lo nan volunteer ani Myanmar ramin boina to mek chungchanga ngoi reng Nippon Foundation atanga Mr Sasakawa an ral thuam keng sipaya puina le in than puya vote chungchanga mo alak le a mu dan te po soifia turin an phut boka lekha pon peya Mr Sasakawa hian alo chir ve ngei tura ngaila an lekha chuan chairman hian Myanmar Sipai Council a pui thin ti top turan du thu le mipui te tanpui tura an du thu an zia kani Mr Sasakawa hi kan riat theidan tur chuan Myanmar in than pui sang ni le som ni November ni riata an nei ta kha felfai takle thiang hlim takati ani nge yem ti rechiang tura Japan sarkari na tir commissiona an ho tu pa berani Myanmar State Councillor Aung San Suu Kyi chu February ni khat khan Sipai Council an man ta khania an man chan la chu han ho view le ngala telecommunication law mangin case anan file phot khania chumi nuwa ram ti boi tu ti in criminal case zanga le pangana an ortir le a kan soi to ang khan case engemo an ortir ni kha Aung San Suu Kyi thubuai ngai tu tur hian voin April ni som ni le pani hi nian tiam ni ania Rangoon Eastern District Court lamarel tur ni inan soya court in a chungchang angai tu tangeyem video conferencing an mangem ti vel hi chanchin kan la khom lai hi chuan thu chiang an la soi hlei thei talova news kan update nu zanin lama thu chiang deu a omani le ran update turin kan channel clear tu te kanin ngen le ni tin ton tom Myanmar boina hian Singapore ming hi hei voi khat ma kan lam rilo tlukania engwange Singapore sarkar hi angoi tak vung le ti remchang masapera general knowledge ang devaron soile kan tumbok don nia ole INP Mizo channel clear tu ten in lo beng war phale ngei kan be se ye